Kaixo guztioi, uztailaren 10ean eta 11ean Miramar jauregian kooperazioaren gaia landuko dugu heziketa fisikoko eduki eta metodologia gisa. Ikastaro honetan ikaskuntza kooperatiboak eta egoera motor kooperatiboek eskaintzen dizkiguten aukerak aztertuko ditugu teoria eta praktika uztartuz. Aditu paregabeak izango ditugu gurekin. Errioxako Unibertsitatetik, Jesus Vicente Ruiz Omeñaka. Begoñako Andramari irakasleen Unibertsitate Eskolatik, Jon Ortuondo Bartzena. Eta EHUko Hezkuntza eta Kirol Fakultatetik, Raúl Martínez de Santos. Orain, hizlariek beraien gaiak aurkeztuko dizkigute. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Martínez de Santos y me gustaría invitaros a participar en el curso de verano que organiza SOAT y la universidad sobre la cooperación en la educación física, entre la sociodidáctica y la semiotricidad. Básicamente lo que me interesa es que discutamos, que reflexionamos sobre qué significa cooperar en general y en educación física en particular. Y para eso voy a intentar centrarme en qué significa enseñar en educación física y aprender, por supuesto, que es imposible aprender sin cooperar, y luego cuáles son los fundamentos de la lógica interna de las situaciones de colaboración. Kaixo, soy Jesús Vicente Ruiz Omeñaka y mi participación en este curso versará sobre las situaciones motrices cooperativas, su potencial pedagógico y sobre el aprendizaje cooperativo y sus posibilidades en relación con las prácticas motrices. Vincularemos ambos correlatos con lo que implica educar para la adquisición de competencias, ubicando el foco en las competencias específicas, pero también en su transferencia hacia las competencias clave, y prestaremos especial atención a cómo realizar una evaluación coherente con este modelo pedagógico. Os esperamos. Kaixo lankide estimatuak, Jon Ortuondo nauzue, heziketa fisikoko irakaslea. Kooperazioaren inguruko ikastaro honetan, hizlari moduan parte hartuko dut. Nire parte hartzea 2 egunetan banatuko da. Lehenengo gunean, ostegunean, aspektu teorikoak jorratuko ditugu. Adibidez, irakasleon kooperazioa aurrera ematerako orduan aurkitzen ditugu zailtasunak. Bai, zailtasun horiei aurre egiteko implementazio eredua ikusiko ditugu. Bigarren egunean, teorian ikusitakoa praktikara eramango dugu. Baina non? Gimnasioan, kirol arroparekin eta gure baliabideekin. Hau da, praktika motorren bitartez. Animatu zaitezte. Besarkada bat eta animo kurtso amaierarekin. Ziur gaude, esperientzia aberasgarria eta oso erabilgarria izango dela guztiontzat. Animatu eta izena eman UIKen webgunean. Gogoratu, uztailaren 10ean eta 11ean Miramar jauregian zain izango gaituzue. Bertan ikusiko gara, eskerrik asko.